الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma baad, kwezi watukufu maisilamu mawatania, tirenge fursa inu usiku lelo holiho de balbala ne shaushara ya njia baada ya mahadisi au consultation au mushawara ya heze janibu waika yao waazimia haungwa wanao nele katili nele fujari la sumani azali nuwandu waika yao wa mzingiza. Sikusudi usiku lelo unubanu nije ni onese o watukufu waika yao waona azma ya hanza mabadili hiyo arumwensi ya hatu wa wanao haukweli embwana inu niwambie ya ukana iko wandungu wanandungu za muhimu wandu waziva uso wandu kwa duangale wanandungu watiti litiwane mbana ya uka ngabo wandu wa ulawa wahafa ngabo wafungwa ngabo watawa bontiju ngabo watola muhazini ngabo watambiha watosubuti urongowa yabomba na hamandiyo kejaka ubidi rije humisizoni mwiyo jerido vurana hawana ndongo watiti olangu lindo ola yambe jau yabezea mjibu olangu lindo ola tefoto yabezea likomate olangu lindo ola yoti de kiasi na haina mduboko gujo kaneze ndogo hizo abona ileo ya ukana uo mduboko nge kontro ya himbana wakarjajo wana bwana hatangasi karibu na waswili kitojari njie haruma mtsacha ajana na zibata na mishindano ya tournament ekeni mri ajusa mnabwe ngumremo azali kajajo kabata lelo sheke ajusa bonguremo ola yanzuyare meazali haina mdungu bauso ola ya bauso kana wanua bangu wador movoto ndo watowa yazali wanua bangu watonda wador movoto watowa yazali mranti ola azali nyo wa hili ngamrema nao yoke tuone sa wandu na akhidi yoke tuone sa wandu ma mukhliswina arumwe bwana. Heureusement waya kamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguono ezilo rohoni hatu haina mzima dasi ewambo kweli ewambo ndabo eulo mnafiki eulo mru sarih eulo fenya eulo shuja nyezi Mungu jwe zilo moni yani hatu haina mzima dasi abongea abo haina mtu nafanyizo yanzao shati kanza nimwambie ni ukana ebananga mju wao esharita harumwe bwana inu banunga bo wandu boko wadzihwa ngabo wala twabarini ngabo watutu lamfio yabomba na hamadiyo keja lazima mwanadamu ulona akidi ujoizo yanzao ya jia kenti banu ya dofanya direct ya mbabiza wandu olio ya ufixe au kema na rishinda nao dele jishenzi la rengensi hatu abo olio ya ukari mvize yeye olio ya ukari vize adui le katili la rahitwa le katili la tadamu le katili lihibia wa komori le katili wa ikayao gelidharauyo wa komori le katili la ranganye mila le katili la ranganye ibada le katili wako katina banongo ya lazimia ifanya uondo wera kwa ulazimu rimvize swafiri enjeze vitesi shawandu aluna akili ketaka ulazimi kaba saina mtu na mcherende gubalize mbio pia na mcherende wala ina mtu na mtende zembio zai pia nguzi yovoti wauze mbio zai pia nguambia wandu wenda rumavoti yeti ubinadamu wa komori yeti ikhlasi yeti logo za kauli lazimu honge watukufu waliho si wandu la amini raningamia de usoni mwa Mwenyezi Mungu wanuria ripropose wandogo boko hizo owinchi wa hanyonge modo ziwo na mtoto bala mbia amtenanga mtumbambia ndo wanaona azale mahala waona nao nizo wala izo ndizo wenchi wa hanyuma chosamba enge banu mwambilo izo rambilo nonga sibana tabasa honge na mkerathi nyuma baka matomo darumwe zevoti nyuma baka mtuhenda mielewe ndo kontima heni mndu bako haroshe ya azali haina mndu tambiho nezijirio mtiju
emru ono wizi ujirisi wao nezi khasara rilisi wao zo pashi yamvyo haina usiku kamtuju wabana December azalingu jorumia mapesa nda yabi consider tukabla zimuri ya live ngurumio parce que tiro tukabya ya live ngurumio ngodo inikiwa enda asaya ejaye yerigeze ntebe vuriza o mzayani abakitamba do mzayani tindanyi watukufu mloba nupia do adungo enda ndo vuriswa le tama umonzi yanu hinda aizo watukufu na Mwenyezi Mungu bangabo wandura walatiza wakati ngabo wandura walatiza kredi ngabo wandura walona to amaya warilinda ya ukanga wandura rwanili yao bitija basara jari jikaushia ritsodola pizana na banugo bukao kezi lazima kezi stahiki aruma wandu mabango wanu bwana kwezi watukufu arkerabi Mwenyezi Mungu rifanyiza lazima aizo sikanza na behindi na kanzani mwambieni banu tinjia ndondondo oandu wabago wanzonda rumweze votini juenga rifanyao tinjia ndondondo oandu watwenda rumweze voti evanu garifanyao ile difference yangu na wenchi haina bahanu andu wabaga rwano bwana gamtundo ni consulte ni jue Vanga jushinda rito ya zali avant ya hezevoti. Vanga karnoshinda rito ya zali avant ya hezevoti. Enda zia kweli do kalenda rumezevoti yode mahala balosho bahasha kolisha uto wazali. Eshwa ba sara haja organize zevoti. Engari juwa wizo wazali yanzimi yeke hambangure sovoti. Emana ratuto wazali hale hindi lo swala muhimu ya kobyana mrajuzi emana opoza mzima ya shindu hari ndindi sa regime ya kamili si sirilo wenji rito shinda rato wazali hindi lo swala emana rito shinda rato wazali hindi na mru mzima ulo haruma haina tibonze yo shinda hari ndindi sa regime ezi ya kamili henda hata idangu samdo mzima karja kambila nako ileo wasaya bainge ngwa joka wajushinda wa mtoo shango wanzu wa garantia ukana no mtoo ekati to wari mtoo mido wanzo ni kent yoti ikhlas yom dutuami ni Mwenyezi Mungu aini mtoo wendo viende aini mtoo we partia wala wajua vune eni mtoo le bavula hao wajua ile parce que mleleshe asiasa ya kichafu na uvamuo ya ukabono hunda abo ikoni na misami hulibasi wado wangu wenjwa kazi tishia juzi konferansi ya uka bawaziri lombeni ranze directeur et secrétaire ele bavuka milio hantu kana unumkatena mjeru wanyisi haina mji wa maha mengi bidoni kuambata hombabo warenge bao ala fondo angalia kabatindu yao directeur de cabine mbe waziri mumbeni e chauffeur mumbeni e secrétaire mumbeni e terpi arizambaza mbeni ça est des comportements mlonio ça va pas mtudola umwazali kwa mtuje awanome ontipi ya ukebaki akautola oenda direct pia wa mtuje president directeur ministre abamba bizandine ko jakara wa directeur ibo ko etimu mtuje abongo tsonda kaila ilamba fankoa ila janze nyama ya roho ya bakele gobo nezikale ziloma gobo shabana wala kana upara bunjiloni na ndongo badeke ngwa para pobode zatindiliwa o baada eti mndu mwenza roho kufikiri mrubana wala yado amba ukana mtina rugo rafaje kasilizo na bali faje bibi mratu do laubo mitwa bali faje basi tifanya na wakimru mfungu naomba jineda mwambe ukana la ta'ata al makhluq fi ma'siyati al khaliq ubobenu
wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina bobo bedu akili yao nifanya hazi bobedu لا يضرنكم من ضل إذا اهتديتم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء. Hamngega mwambioni bana ulihode jitihadi naifanya ukaenga lenda rumweze voti banga rijo uto wazadi kartuenda banga rijo humto bahi izona janizo izona ziparisa do kangabweze maye ngabweze nchida za uto wazali yaba sava sayin abunga mwambioni bana kamndugu kubalika mtu wa siasa kana ujaona tokana bo Muhammad Ali Swali barani kiwacha au nyibaraka au tijidodo bio au tipia mtu mzima bodo tukenda fanya na risaidiane boramba wa taawanu ala albir wa taqwa ngamona mredi haja mbaye tambonyo tipia hamba bas abasamja badi mangozi amba ukana badi wona faswa ya buro ko mori andrabo mongozabe kede taifa gido ibidiri juu parce que faire quoi au kantima kapatim ko morutu joli kalma yido shabo pia o fanye contraire tibure bi ayina ko mori joli kalma lino mongozi abe kede taifa gido ibidiri juu e faire quoi au kantima basi wakati la wo ayina mdu obirata zigiza gende hundu ama e fasira wala e faire quoi utambali kairi mdu abira mnai kairi mdu ambokana mongozi hamba shakari tudunga na mdu kaze namna yokana mongozi Ali Swali harambia ukareke faraka gilo ibidiju au mkaze ndabobo kwenye iti wandu mro ambadabu mongozi yabe kele twa ifali yangami ya gelirorao aina mdu natambali ende ha yedio mdumi yao kede ya mbaye trambo no tipa nyisodo mbaye trambo hamba mongozi hamba shaka mtina mbarongozi wa mairenga ayazi يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيين راجي أكواني سوكانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما اختلفتم في أمر ردوا إلى الله. إذن ويزم تومي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عري رونغو الزهران بياسو وما آتاكم الرسول هم القرآن فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هونو هارودي هاري لزاتنا تركت فيما إن تمسكتم لن تضلوا بعده. Si on se penche, on maintient de tout ce que le prophète nous a laissé, on ne sera jamais perdu. Kitabullah wa sunnat. On a des dirigeants, ngasina mazefu, ngasina mamu, ngasina jau, na ruwadunge. Ekangu arambi yaweza kweti. Ok? Bainge emaru asai, même nos dirigeants veulent nous imposer à le respecter, même si il nous faut du mal, mais quand même. Ngabo yisu abidiri wadunge ngabo yisu sasulazim. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ekori tende yangu amri shanjema na rizidunge. Sinon, nous allons tous regretter. Nous allons tous regretter. Marra minkum munkaran, hayna mruwonorongo bi, c'est lui qui voit du mal. Vous, fallait yughayyiruhu biyadi, il doit stopper, il doit l'arrêter par la force, par tous les moyens qu'il peut. Faman lam yastati' fabilisani, si tu n'as pas les moyens, le zambabas, que kuna ushinda uzizi hapo, le zambabas utambish. Faman lam yastati' fabiqalbi. Ça c'est pour les faibles, les feignants, les vieux qui ne peuvent pas. Azala ou anduna ntodaz, azala hibina ntodaz, je peux pas.
Mais il faut que ça te fasse mal. Mais on voit des musulmans qui se sont fait tuer, écraser. On s'en fout. Même des oulémas. Après, ils vont dire Al-Muslim, Akhul Muslim, Innama al-Mu'minuna ikhwa. C'est de l'hypocrisie. Donc, et résultat, naï parisa, harumaye bwana inu. Donc, la sinazemaye zautowazali tout de suite. Nous avons les moyens de déloger Azali Assoumani. Et quand les moyens sont délogés, nous ne voulons que rassemblement. Naritanganihe, ba TV mise zirwa jipi ngabo riski ngabo retari jokiri avaya hezevoti Azali ya wewandu. Avaya hezevoti Azali afunge wandu mkinisha ike Azali hajana wajeni na majeshi na wajeni bonze awekeze mayengizo ngejo lazima limtowe yabasa yawe mdi yatini yatendeziwa wede chef de guerre wanuma mado iti president wa Hekomori oya ambaye atende komba ya Fronkome ngasineze maye Mohamed Ali Swalihi za ukarito ya zala basa yabo kabati namna ya ukana rifanyo retard kartina droit à l'erreur yode mana rakubaliana ukana abo kabatuka voti chaque personne a forcé mndu yende au yakekende parce que si singa deuxième but et voti Azali tikea na singa sinese moyen on ne doit pas rester là voir le Burkina Faso se sauver, voir la Guinée se sauver, voir le Mali se sauver, voir le Niger se sauver. Et nous, on dit, vous avez vu le Niger, vous avez vu telle tête, vous avez vu... Non, il faut qu'on se révolte. Parce que nous savons bien, Ngaridjoua, Onro, Yaukema, Diwan, Wanungwa, Onro, Ishoanza, Bokana, Uto, Amruaniko, Ishoanza, Opia. Endado wa endado hibi endado renga orere wauti dotko umto mrenzo turabeleze communauté internationale les communautés internationales ba wanu pia numa corrompi wanu ene mndungu anzwezilo ombani ya hebas. Mais pourquoi on ne peut pas faire comme les autres dirigeants de l'Occident? On va chercher là où il y a pour donner à son peuple. Chacun cherche là où il peut trouver à manger pour donner son peuple. Abongeyabo ngarireje hiyo vanu wa ukana kawana ukavoti shakartuana na mru ambongo na rumavoti eke kartu atanganya na rifanyeza watu rimsise banga sina zema ye ngasi wenji ngasi na mvunga sina mali eka hizo wandu kwa tuzitoa abona riziye utetezi babo wakati yonga rjoka uriha uora mteleze to amani du Mohamed Ali Swalihi ngawe dawe na Sana Hamadi ngawe dawe ne Juwa ngawe Sana Hamadi ne parti grand gouverneur ngawe dawe na Mzee Shirafi ngawe dawe na owandu wa unti pia metra la arifu parti richa tate meta irumbile unti pia ngawe dawe nao abasa inu kabati za conference abasange lazimu yo na rifanye cha tout de suite rifanye ekawo ndo kwandu kwa tushilia ngejo lazimu demisione watawe babo wawando wenza shomba ekawurambia asko banu eshefu wapu uo hakaenda tsahe mali hakaenda ya tsahe wandu hakaenda ya negosia aina mbaso ju hado enda ida bati paro ke dorse ti para Champs-Élysées ti para Bercy ti para Jau yotini yora rekauta hashefu mzima wode abidia de bahan wode abidia anti wode abidia rongole ujabanu masala ya zidi tiyo mkinike waja jeshi wambangwa nda rumoze voti ya kaula zimu ritso wafikia na ribehe mzima hawa ili ridoka na bato amayauka wando nungwa joenda wa ila wararu rahako za fanyishiha bwidzi la rahitwa la hiba litona hajanoa na hahe kwa jamba mdia dungabo uotinde ya nunia ya tawa mwishi ya otorenga mvio banu emabani ya mwede wakaurongo weza kwa morohoni
lijue lise komorerambe komoringio amani gyo jauja jindu lisofanya diskuru ya ndrabora nzoma ndo atomiso ike balando wala kufikirika na wala pia kwa tujo za Brazil wala ndo na ambassadeur wala ndo na service de renseignement wala ndo na qualité scientifique shabanda linjindu litona haya jindu lakini haramu lende lihimine ma sono no mukata suzi likatigeli tsuwa banda abona sienzini na hii mdatsambe kana na wende watende sanganyale pakebo ma medali swali baide mana wanikiwa utowe ishovuno nisho au chwa nikiwa au isho washitaha rifanyeza ngo rirengenti hatu immediatement ekango nuka korno ushinda rafanya rongo abona mbuli wa mango aenda rumeze vote kango aenda abuli ya zale kango aenda wa mtowe abaka ina mduna daze zido mtambishero shariti rente bwana inuri bauso hasi hawasi rido maana na ulapisa abiri sala na kanzana mbieni bano ngasina zema ye sa ukazalia ndesa tout suite na abokera mbade yaba sabo yoti haraka haukai kabla zimukezo ngo zindi zifanya ranzi hali mndu ya bwana nyasi wa hafa mndu ya funga wandu mndu ya torture wandu mndu ya toa ndu muhazini mndu ya tona bia tuzifanywa komori kabla zimukezo ngo zifanya na kabula haizo watukufu upande wesi kanzani makinisheni ya uka eka karija mtoa reka ha soulèvement reka ya udoa reka ya fungwa reka ya retelo reka diplomation ndo wazingara azali ya lo yabo ruambia na mumlashe le fujarid sinon vous allez payer cher omwe wandu fanyiza ha ngondo jolinda ukamnyezi mku yafanyiza dunga uka ngabemba mnyezi mbari fani warabu hamba amelna li alaina wal baqi ala Allah عملنا اللي علينا ريفاني مبابيا هاتو والباقي على الله إذا باقي تزامي يزمو عايزو واتكوفو ولو باندنا كانزاني mwambieni yaukana mndia timane na mndu mdatufanye direct banu tena yavumbue wala wendao no watohenda wajao no warudi no wajao amjerike batima rimtoya basa ritimbulia tayo bayjokeri alisewa nduso mu atayo ngabwajofa ngabwajo ngabwajo fungwa ngabwajo waturi tsambe kana ngari himato swa zevo tijeri zizie parce que witi mro bulanda arma voti we mro rohitwa we mro haina usiku mfumo ngu pashio uriliso hasara boko wandu wajo waruma ule mengu kari jari yunto wazalengo joba kwa tuni kamba hindu tena kabati ujoka na dura urikopesha abora ngami aboko yao ya isa kopaka nraka mshindo ya liba zondi zo wakomori watuze leo upande omiso mwishia hata olamba mjeni ya hemba mpira ya shonga adungo wenda ovaya neji firino jujusano juamba uka veripia ilamba treneri ya kabari wanike jaliwa mezikume ema pesa kaenda baleze machima kaura balaga mtuweda mvaya veripia mdama sese malimwedeza nyubo wenza shonga muhibi Telecom muhibi ya mama muhibi Soneleki muhibi oladuani muhibi hidrokariburi muhibi SMPC aba samdubi emba federation muhibi ya pia ya del musib emba entraîneri amjoka wakata ka ulibwa jena mnando alibwao emba entraîneri ila mtoja mtoi hati ya mtoi dunga mwila pizza tibure matunda nogo eba natemba entraîneri bo watovuka mjaka wali sabu wala mnatije mnasarukozi ola mna mwenza shonga enda renga etere ya zikubini ya irenda hamamdu ba homlala haina usikwenda renge uto ikaza range na ne sana mamena midunji haina mdu natofanya babi ya joshinda shaula shema disho mdialo wakati alonanza wakomori waonanza abo wakomori waonanza ya no mdaza ngasina izema ye shainu makri des atongeza azali yalo yao le de jawabu ni atkozichu emana refugee mtima ushindo hari ni ndisa regimu do subutino kweli wa hahe emana mlo wenji mto ushindo fanya madzi dawe yakana miyama nzoni hunde shade ni parti hango der jorum mingama amjoto waichon lo ni shoshanga manzo kede bavu ya hango mingama manzo shanga manzo ikenda mido joka president enda banga mjoho ni kaleta enda banga mjoho ni kanga sina gash enda banga mjoho ni kabanga sina fi yone comportement mo ibalia wawanda magenda linde ba ngenda linde ba sheke mrati ibalia enda ba us eza hango wona mpari sana mrongo za kajamba yo mema kwa timtole hata video za hema Afrika tamba tsanyi mwamba alibana hata shizungu kamtue leo
ndizo nakwambia mzungu ukaribana tishizugu kamtuelo ngamtuka ndoro za shishinu mwabana mrenziri evolio bazima mtitodoro hantiwe jojori la hitwa no rihibi ano ridulu mwalafu ikebo ngamtukanza rimanzeni alafu basamje mjirende jana hawara mdaba kana nous sentons des sentiments anti-français. On n'est pas Facebook, on n'est pas connexion avec Itoshonga, on nous des institutions, on n'a pas wadunga, on nous watchant. On doit rouler. Haïs. On est fouanou et entraîneur roulé à mon Dieu d'Azaïda, mais Jaona on a haram ou edi à Makomori. Waouti qu'entraîneur waouh mezi comme quoi j'allif. Et quand on a obtenu un double gana, very pia, gars passe. Comme tu cambages. Où est le Abonge mzee wangu mtukufu mzee Ashirafi, mtukufu Muhammad Ali Swahili, mtukufu Hassan Hamadi, machuki wangu wajomba hangu wa baba hangu nyoti pia mwenye baraka bo nyoti pia ila arifu haina mrundanyi ho utukufu hani kanyineze mwaje za utowazali yaba sati mpaka voti au ka voti zo organizewa ni mru manadamu udona irundi utostei shamguna nzemkena muo hateze voti zije muna nzemtili swasumu mwarendo aja mzee wa hangu Abdulmadi au Hasani Haruna au Jafari au do wazee wa hanyuno wanyanyanyi ne mazuki wanyu wakabo wala hitwa pia ni yazali wala wale wa mizinga wala wali swasumu wala wafanya wakisita wangamizi wazontipi banyudi wa zaharaka alafu mdo amanga mlinda mjomda rumavoti wale no mjomda mapesa ya kampani ha leo mjomda mapesa udo pasha mvio mweda mali na zuani na kazi jana na maore ha leo mapesa nyoto buha shamnyeze mgungu mmoloni aizo watukufu amjoda na mtimizi wana beukana kwa moranzo jiranda ukaye utui Mwenyezi Mungu na boze ndo gomfuka za vumbulo anziro madhambi maziro iyo de specialite ha miyambi ukaza wandundabo na dhuluma na masahiri aswade masahiri na mpulie wandro majini na mpulie wandro masahiri na mpulie wandro mazetwani Allah Mwenyezi Mungu mmononi Mwenyezi Mungu mmononi izo mfanya obo wa Komori na mdubilane abo mbohaneze plasi na mdubilane mbohaneze malomo baki na mdubilane masahiri na muwe wandu wafe na mrengeze mirafa zaho wana ho umayatima yao na mrengeze mali za mayatima yao Mwenyezi Mungu amba wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hi ahsan na mrengeze mali zaho owato yabo na mrenge magarimi atafanye na mjia mweze banki na mrengeze nyumba za mziranganye na mafanye masairu asiparo jora Roma siwani na mdunge badi na mnayobo Mkomori alafu wojioni mwende maregeze tasibihi jemdo astaghfirullah na mbaleze tasibihi bwa baba mwende mwadofanya azali zekwezi na nyimjo akawe hitwa we ya dhulumu we mushiriki we mwende mwadaba garenda urarenge imamu mjo kazalika javotiwa mjo kazalinguru hitwa mjo kazalingu hibo mjo kazalingu shiriki mjo aina ndongombi za dunia na zalingu zirondo shana mjo henda mwende mutanganyia aizo watukufu konferensi zifanyishiha mhadisi yafanyishiha kemdo ni kwa dhamana yaifanye na ifanye kikana ushinda na benzi na ushinda usiku wa mando na pulani ya pel de Paris rendera tende voti bona bweze voti za kaya njaka mtika Marseille ndazika na problem izo mtukufu wa Mohamed Chafion Ben Sharafa yanda voti yo basi omusizoni ijari ni kwa wandure ndera préparer ze votizo atama jonji ya mushkila mtoba la mbiyo mabunjilo ti wadiza samba nsi parce que si ambane de na préparer voti o wanduri fanyo ze hazi ngabulu gojilo ça va pas comme démissionner mtijama mamba fakhari haka direct ntwambio kana nti haruma logiciel ya ufanya eze voti Fanzani manena mndu mlaso jana mbokana tini kwa hazi njaifanya au tini kwa hazi tifanya na iti jivuru atartibu aizo watukufu ni wandu wa hema sahiri ni wandu wa mkali yao wandu mndugo jojo ujuha bo masihu ya swali hata mndugo jojo ujuha
yambe ngodo heji ngodo jwa utoa zaka ezeno izo pia owandu makali yao makazao zenrabo madhulumiyo mahidi yao marumili yao masahili na izo pia ezi amali mzifanya odo wajo urunda ze fadwila odo wajo urenga abonge abonga mfanyo za bure namleze maliza hima yatima namleze maliza ho watwe yabo namleze maliza ho walemevu shamnyeze Mungu mmononi alafu ititoshe na mjue tena mapule mazetwani na majini bamnyeze Mungu mmononi alafu muona mdo afinyile manyo kanyi uanza mahaba azatambie majevio ojo kwanza kubali na kubali ojo kwanza manaha namtahadhari maputune zi anchari nezeji namtahadhari maputune zi anchari nezeji bo wakomori mwero aswanda nyimdungo upashigo mnuamba tiyero amba indinitio na irenge tiyero aja unende na irenge kamtuono ando na mnezeni ya waliyo iyo mnugo gotuenda anikwa nyuba amba uchishe nyuba yue yabo enda change makirtasi gotoni kiwa uka ngojodo jwa wangale konti ya hangu yabo procuration wende ushanje ufanya kredi gari wona ushenzino una haramu no ufujari ulono wakomori wanu na baina mdu etenda rundu atasivi ana bagwa zitonti ngoni wazifanya amaindi ni wazitonti ngono wasawa zitahunu waduhamba jawu kwa tulole uka nyezi mguwe kasiuka uweka remani pilantin zio fasira la takhudu sinatun wala naum mkomori kamranto unafiki eni mdu mfinyulie manyo hata mfikiri la panganyile la basulwa hunu na balewe hata dolo abala udungo wandisokalia utonda tungenda bozi kase mndo alafu ambanga basomo hitima bana ba hate zeitima kwa sina hajanizo abasa areni are mahitima ngupashi mndo ni kwamba ndio ambia izinga re basa torenga inde za wataze wavaya nezitasibihi wa uswali haina mtazi anjaru mtango basi mtu urenga hawangamiza wanazijana ufikiri wanu pia mtorende hapa kabati dhambi ziro litokomoto anu Mwenyezi Mungu ezentizilo na ndongo ziduzu hazangami yange juze si wako dofanywa jauba siritoto fapia kwa jobaki kari yeshele yarara Mungu wandu warantezeni yambi no ukalizi raranti ukalizi nezeni yambi ne masahiri haina mndu yani kwamba ndio mndu ya zingare basi utojuelera ila wiyo enda fanya ya feyo atijo jarenge nyumba yinu wananzishia wana bacha kabati mndu ni kwamba amana aonukanye ni ya mndu kadha eke hajana ni mnike yo awoti mnika hali aizo alafu wasia wa pulia ndu majini na mazetwani tambanje ni urehitwa tambanje nifanye chao na masahiri mfanye shahula mabega mfanye hao ndu kado na balazi la pia zila elimu enda nikewe bombo ywe yale enda nikewe gula ywe yale enda nikewe jiwe enda nikewe achari ywe yano mndu kali wewe mndu kafanya chao pia ngaliziona ngalizi enshiyo Allah ngaliziona ngalizi enshiyo shahasbuna Allah wa ni'mal wakil fikum ganyi harumezi laana za Mwenyezi Mungu ganyi harumezi laana za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ala la'natullahi ala adh-dhalimin hizi tabia za kikafiri za kina haramu za kishenzi komori wa elezo atawahara yokana mbaba na mzazi ujo fanya zina wazale abo yo en ilaka ghairi shar'i yo relation or ya helwa ya mariage ziwaj sha imana ko jo zala abo yo jo kama na msulihifu yo jo kama na toa yo jo kama na adabi jabukana mbabana mzazi ujo ulolana wazaya mwana wu hajuha na tabia mbina comportement ya kina haramu na kishenzi basi wodo kwamba mna haramu wala yamba ibn zina wala yamba mna haramu she ibn zina wakati nafoti yafanya ikituruka ya jana kwa ja vira hanzia za sharia shawabiri vatina dola shaweke hajange mtu yifunge yo kwa ibn halal
haukangura ndo zitonda za halali za halalishwa ni Mwenyezi Mungu. Shabni al-haram reka jahandola reka kaja jahandola de urendo twabiyambi abange owakomoro wenji wa haruma twabiyambi ka israfi niyambi ukalizi mwinji wizi mwinji masahiri paba kiburi shirk madhambi maziro ya duniani pia na fitina zitanganya mkomori anumdu parsamro hale parsamro au la imle vibasio de fotia je n'en pia zonjem au la mwiti basi na mhono wa mulidi au la ina pwa bashi au yem kalisi basi shaba sango hundo mndu yem levi yem roheka umulutu asuhabu shimali yem nafiki yenani yambi ngufanyo masahiri katina ndongombi za duniani ya tozamba mtati wazamwana wanza utomloze maudungo tolanja rumadungo utorenga mtsango basi wende saho basi bomzati mwanamshe jeni hamala la farwa babu wafula wanuka bakati mrajo basi tajam alhamdulillah wa hasbi Allah wa ni'mal wakil alhamdulillah rabbil alamin yezimuro ujoni beshe ngeti dabo mkomori boko mhara shayo uyo yoto tonto warant bantima biani bana ngamweshela ukala ila ida beba ni ndabu yani heja ucho la ila tolo hazini basi shaba kaja sezise wakaja liva sha aini mwenza kilingo elewa kana ha banu kweli we yenga sina mahamira rubano anti habaru abangu tukao liba tahabu ya kaja iliba talelo trada ina nazira wajawa parisi tola totola mbaka na uparjo njia abantu baloma pesa tena izo pia kabati wamini Mwenyezi Mungu abange batikanza na bendi sina ukabanu nifanye je mafundi wa komori wenji nambeje zedu ayinu namprepara bombeke du ataidu banu namprepara bombeke secret ataidu banu secret ha Mwenyezi Mungu atohambada mtume ukana mbalirishe baligh ma unzila ilakum min rabbika illa tafal fama ballaghta risalatu baligh anni walau bi aya habana mwabeli bazanduko na janizo yapo alafunye nyanya utoka utamiro na prepare bantu kwa mikani secret aigo banu kabduka ubikali secret hiyo secret kibanu wa mafundi wa duniani pia kabataka ujua secret ile katindawe wa ujua warumbweze nkanga ya ufikiria ala mabanganyile na mitulu yanto na ngava santo zisabadi mitulu na landa baso bweze nkanga ya karika secret walinde secret hata ezetasio zihe emarara enyongo ye ya itsambali ya wale mmani shofura wala wale mmani ko wasiwa esekira giyoda na mwambe ukana na mzia tuluma na mzia utoda hile mitsango bwarwa zade mreko mitsango na mzia ukalizi na mzia israf na mzia bo baba ekeba ulo wa mru afumda semlale mwibide mko watukanyile mwa ulo wa mahafa mtende mwamba wala ba ili mtu ulikuwa mazui majana matanu mzanyi semwendeza mwamba abasami hilo na mzio beleze tasibi mwende mwadore ngabwiti la rahitwa libao la ngamize komori la funga wandu la wandu wa hafa kwa baba na mziye masahiri no shirika engengo waono wakati enge bato usiku watoye uhavwa batoka voyi wende warengo majibo nyama wibala ito wano gabala ontipi ya ini mjonda balende wanto maji enu majinda bia no toka no majaza mzamu kwanu kwendo renge majaza mzamu wino no fanya zongo zayu banyu mje mkenti ne sinema kaka mwendo bonyama winga mwendo malenga mwendo bangwa achila nywe alafu mwende wa subi hapa sandu kwa jopa subi onda swale subi jamaa banyo kiyedelela mtu wa mwende marege azali bala ngutu ewe imu mndu muda wakaenda nda ko andona hato owendo owadwa ya ukera iswe ya riroshea kwa twenda wa mdenga gejusi wo ya roshea owenza shonga ya dudu mwana naho enda mndoni imeatia Ramadhani sio ni mwezi wa Maulidi kama Mwenyezi Mungu tuona kwa inu peple ya wanafiki pia mafundo ndo arengeze kiba mtume adona haya mtume kajamba ambao ndo adulo atamtoa ziharasa mtume ambao ndo aduhibiwa atamtoa ziharasa mtume ambao ndo adufanya masahidi atamtoa ziharasa mtume ambao ndo adufanya na nyambi wadufanya na makri ekemro ndo ndo mndake kanusuru mtu so mtu ambia ndo da mwede madema ile nele zione tibe nezambusi bayi de chala hani chamdati mtano wa tibili
falamma tamma min hamli sallallahu alaihi oya jaulwa wa pule manyo hangamiziwa sababu ya wane nambi na nyikanyi baruka bati wano nambi kabati wano rukombi komarazizi haina mrado usisasha hengu topulwa masahira pulwa mazetu ane daulo hafu izo pia nganyama kamziyesho kamziona ukabatu amoti chao shababa sen boda saiki mbabari kwanzo ahomola ntede arure madole haluwa mwamba wanimiji wane haluwa yunasibabu demba sukari kabati wana sambusa po ba sa yunezi sambusa tazi wanimiji wani yasibabu demba putine mba itungo entibe yobuzi ayori ko yanza ele gonti wantizi yula initama ndola ita ele diyo abantu sisima zarifisi wanje badziwa embajizi kati basukari na balazi yulwa njizi aziyulwa shingo ngena kokteli ambade ngena pefu ngena shihaya ngena kifafa afwe matso ngena menasi za paralizi hazimbi ngena guti zila pia zilwa karendo izo tizilwa shamtotorga mnatonto basi embalua inikemna rinpeti ngabwana ngokodi wakama abana kwa jusawo chawo wababe wano wakabo mabani hanyo mana wakana danzi wakaula mbajo shona babisa zintu za halali amode mado enda we ufeba ngarjomla bana zuma jana 10 alafu ke urini ke zuma jana 10 ngarjo ngana nyi serambe waba fami yangu ajojo odo jarumeze mashuli ha ze famizanyo abasaka mjojo ujaja warumwendi ni yanyo abasa shamke kama babasa mani misafara inu la labanu ruwe babanu zentipi yangizo na mwenje gizo na matikapsi na betuloni yo izo zontipi yanga mtijua ao shana namsaidie ba Mwenyezi Mungu mmononi guto mlibani hele kotila hanyu ezigelegele za hanyu haina ndongo msaidia wazaliwo ngamjo uona wanyu nyinyi namkazane masahiri namdengeze arudhi za wandu namdengeze mali za wandu namjarumeze konti za wandu namfanya haina zofanya banga mjo uona Mwenyezi Mungu mmononi kanga mfiro kakatumona ni ngummononi alafu mdote havani titamani ya mnaende nitoi mbeshende hale mfanye chao namkensi namkontine baka mfiro kama Mwenyezi Mungu atummonani fa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة Charumeze konti za wandu mrengeze mali mshiriki kamizo na wandu mrengeze mali za hema yatima mrengeze mali za mitsango ndege nyoti pia mjuse wandu muo mpulie wandu mazetwani mfanye wandu masahiri mwatongo we mwajuse pia na mzifanye na mzidunge na mkensi na ukalizi na ukaza wandu zendrabo aringa nyumene vanuka hapo mndu yenda asisa zaha ya zabadi mwana wandu iho alafu atamba washide aribanu usisita amba izasida mwa micha atando biba hakabo ba